Zlatan Ibrahimović ne moli, nikada. To je nepisano nogometno pravilo. Ali kada s druge strane stoji Luka Modrić, sudar dva apsolutna autoriteta, briše se princip. Zlatan je progutao vlastiti ponos. Uzeo je telefon u ruke i Modrića zamolio samo jedno. A onda hladan tuš. Modrić je odlučio povući šahovski potez. Šta se dešavalo, pogledajte u nastavku. Luka Modrić je na San Siro sletio s jednom kristalno jasnom misijom. Preuzeti kormilo i vratiti rosonere tamo gdje historijski pripadaju. Pod svjetla Lige prvaka. I mašinerija je savršeno radila veći dio sezone. Milan je čak plesao na ivici skudeta, a Modrić je diktirao tempo. Ali nogomet je surov režiser. Kada je bilo najpotrebnije u samom finišu, motor je zakazao, a elitno takmičenje ostalo je samo nedosanjani san. U toj posljednjoj ključnoj borbi maestro je pružio nadljudske napore. S maskom na licu, prkoseći umoru, ostavio je posljednji atom snage na travnjaku. Ipak, teren je napustio pognute glave, obavijen tišinom. Taj neuspjeh pokrenuo je tektonske poremećaje u gradu mode. Ceh je platio Max Allegri, čija je era ekspresno završena. S njegovim odlaskom nad Modrićevom budućnošću u crveno-crnom dresu nadvio se gust oblak sumnje. Onim najbližim prijateljima je navodno već priznao: nisam više siguran u ostanak. A onda na scenu stupa Zlatan Ibrahimović. Čovjek koji ne moli, čiji autoritet ne trpi riječ ne. Ali kada je s druge strane žice Luka Modrić, čak i nedodirljivi Ibra moraju napraviti izuzetak. Telefonske linije su se usijale. Zlatan je zvao iznova i iznova. Vukao je sve moguće poteze kako bi uvjerio Modrića da je novi Milan nezamisliv bez njegove magije. Međutim, odgovor nije bio onakav kakvom se Ibrahimović nadao. Umjesto brzog pristanka, Luka je povukao ručnu. Odluka je pala na čekanje i strpljenje. Modrić želi sačekati rasplet i kraj svjetskog prvenstva, fokusirajući se na taj posljednji ples. Ibra je ovu rundu možda izgubio, ali poznavajući njegov mentalitet nema sumnje da će pokušati ponovo. Hrvatski maestro u nogama ima još najmanje jednu sezonu vrhunskog nogometa. Dok se Milan nada čudu, iz prikrajka se sve glasnije spominje ona romantična ideja, senzacionalni povratak u Dinamo, gdje bi Modrića Zvonimir Boban dočekao širom otvorenih ruku. Ibrahimović jeste apsolutni autoritet, ikona i igračka veličina, ali kod Modrića prečice očigledno ne postoje. Jednom se već opekao potpisom za posrnuli Milan. Sada želi uzeti sve vrijeme ovog svijeta i 2 puta izvagati svaki sljedeći korak. Šahovska partija za Lukin potpis tek je počela.